Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Kristu lumipad, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing puli na kikam chang ki apostol kalenong kabahin riu kadekot kabaningkong hadu banyo ha kito kisngi haba kisnran kilanang buon kiju kibaken kren greg kila knyum persya iki hebru namar balale lendet iki riu kentei jongki ha kabayasa me kabam kadi man kasngi Tigi kat arngut kila khot lang ya kisenran baro bat kila ong kamlong kabadai bangin ino ya ka jingilap ya ka ketien ublay kenang ban syemti ya ka kam sam jingbam ti kumta kupara to jiet na pedeng jongpi henyo ngut kirang ba kibadan burom kibadap domen sim bakot bat ka jingstan bat ngin pen kamti haki ya kani ka kam Ngipat yalade nyen IT lot ya kapor ha jing duai bat ha kam yalap ya kaktin ti kata kaba kila ong kala pen subhai ka kenhun baro kawai kumta kila jit u Stefan ubriu badap da ka jingai bat dau men sim bakhud bat yau Philip upro chorus unikanor utimon uparmenas bat Unikolos ujentil na Antioch ubalakala siya kaniyamju kilayalam yakini hakmat ki apostol ki baladuay batbu yala kikti halor jongki bat kakti nublay kalanang priang bat kajingbon kisnran kalakiw sikat daya Jerusalem bat bun ba kilingdo kila pediang ya kajingay kaktian jong utray kasam balai pulai to kajing et bisin ay jume kanlong halo jungi kumbangi kermen hami kutrai to risa yala kajing kemen hautrai pi ki bahag namar kajing iro kaya day ki bahag to aingo iutrai hakadui tara da kasitar shipok sai tukon od hau kisur jingruai to kajing et bisin ay jume kanlong halo jungi kumbangi kermen hami kutrai naba kaktien utrai kalong kabasisya bat baro kikam jung u kilong kibadai bansyania utrai ye ya kahok bat kajing le hok bat kajing ye ba isen ai jum u kapendap ya kaperthai to kajing ye ba isen ai jum me kanlong halo jungi kumbangi kermen hami kutrai haot kikmat utrai kipet ya kitu kibating buram ya u kibakermen ha kajing e beisin ai jong u ban pelai ikimen sim jong ki na kajing yam ban ripen e meki ha kanem sneu to kajing e beisin ai jong me kan long halor jongi kumbangi kermen hami kutrai kajing pulia baar kajing pulia na kasiti banengkong upatros bakhud kalenong kabaar kadekot kabasaw hadu bakandai ko baiet e tawan siyaw try siyaw ta umaw baim yaw balakantay da kibriw
Henry kaman jong belay ulong ubala jit bad uba kordor. Bad kum ki mau ba im tolong ma phiru ki balatay hakayeng ba kenjamen sim. Ban long ka kan hon leng do ba khud. Ban terwa ki jing kenyamen sim ki bau belay upadiang hon leng ba u Jesu Kris. Naba ka jin tho ka ong. Hakmi ngabu asion yaw mau. Umau dong balajit bat ba kordor. Bajar banget ya u om sya penrem. Namar kata api ki banget ulong ba kordor. Henry na kabanta kito ki banget ulong penban. Utau mau yaw ba kinong tay kilakantad. Ula kalalong umau dong penban. Bat umau ba pelong ikibriw ban jentun. Umau siang ba pelong eki ban kelon. Namar ki jentut. Namar kim kok ngo ya kaktin. Kumba lamang yeki banle. Mapipat pilong kajat benriu balajin. Kajat lingdo bakan jas im. Upat benriu bakhud. Upat jong ublay. Mapindop penbena yeki kam badon burom jong uta ubala khot epi naga jingdom sya kajing syai bapala jong u. Kaktin jong utrai. Kajing pulih nang gospel bakut kat kum Yohanes. Kalenong nga bakhat saw. Kadekhat kabaningkong hadu bakhat ar. Hakata kapor ujisu lalong ulaong hakil halaki senran. Wat sya ban penkuslay kada no jengpi. Tongej haublay patongej hangaru. Hayeng kpa junga don sibun kijaka syong ni. Bandakam long kumta hatu nganjen dalayet hu api. Bangalet ban penkre kajaka na kabanta jong pi. Bad enda ngalet bat ngalapan kre kajaka na kabanta jong pi. Ngan sawan biang ban ngan syem mi pi haladi. Bakum takat abang adon piru pindop yadon nangta. Bad pitip ya kalenti syano nganlet. U Thomas laong hau kotra ngimtip syano manlet. Tikumno nila bantip ya kalenti. U Jisu laong hau ngalong kalenti kajing sisya mat kajingem. Omdan ubapoy syaw kupa like jang danga. Lada pilay ito nga pinjin dalay ito yo kupa jungaru. Ngado menta pito ya u bat pilay yo iyo u. Upilip ulaong hau kotray to pen ise angi yaw kupa tang katangi don ka. Ujisu laong hau kata ngaladon rengkat bat pi Henry pimpat itu ya nga mo pilip. Utaw balayo iya nga uli iyo kupa. Te balay ken piong hapan iya hangi yaw kupa. Kato pimnget mangalong hau kupa bat bau kupa ulong hanga. Ya kiktian ki bangalakren api ngam kren naladehi. Henry kupa ubaya sya hanga. Ule iki kam jong u. Tonget ya nga mangalong hau kupa bat bau kupa ulong hanga. Lani tonget ya nga nakabenta ki kam bangale. Sisya nga ong hapi. Utaw banget ya nga uru unle ya ki kam bangale. Bat ule iki kam bakham kraw bani kini. Namarba ngalet syaw kupa. Ke gospel jong utray.